Twongeye kubasuhuza mwese abakunzi ba Military Story TV. Amahoro y'Imana abane namwe ibihe byose. Twongeye kugarukana muri uyu mwanya turebera ku nkuru ijyanye n'igihugu cy'Uburusiya. Nta kindi gituma dukora iyi nkuru ku gihugu cy'Uburusiya no kubera ibiri kuba uyu mwanya hagati y'Uburusiya na Ukrain. Nkuko twakomeje kubibabwira, ariko impuguke mu bya politike zikomeje kugaragaza ko ikibazo cya Uburusiya na Ukrain atari bo ubwabo gusa bari hagati cyangwa bapfa ikintu runaka. Intandaro yose ni Amerika ishaka kuba umupolisi w'isi yose, kuvugiramo uwo ari we wese, ariko ugasanga Putin abenshi bamufata nk'intagondwa, we ibyo ntabikozwa. Ariko nanone tugiye kugaragaza nk'uko twabemereye ko inkuru tuzajya tubagezaho zizajya ziba zicukumburanye ubuhanga. Akaba ari akazi twiyemeje bijyanye n'imiterere y'isi turimo muri iki gihe. Nubwo iyi ntambara isa naho imaze amezi, iri kubarirwa mu mezi, ariko amakuru dufite ni uko Uburusiya bwayiteguye kuva mu myaka ishize. Nubwo abenshi mu minsi ishize bagiye bavuga ngo Uburusiya bushobora kuba bwarihutiye iyi ntambara, bugasa naho buyiteguye mu buryo bwihutirwa, ariko siko biri. Niyo mpamvu twabateguriye kandi tubemerera ko tuzajya tugenda tubageza inkuru zicukumbuye, buri umwe wese yabasha kwibaza. Iyi ntambara rero ntago Uburusiya bwayihutiyeho, ahubwo yarateguwe. Amakuru dufite tugiye kubagezaho ajyanye n'ubutasi bw'Uburusiya muri Ukrain mu myaka yashize, bikaba byaratangiye mu mwaka, ubwo butasi bwatangiye mu mwaka wa 2019, ariko intambara ibaye mu mwaka wa 2022. Uko mukomeza kubyumva, iyo ni indirimbo y'igihugu cy'Uburusiya, indirimbo yubahiriza igihugu cyabo. Kuva rero mu mwaka wa 2019, Uburusiya bukaba bwarakoresheje igikoresho gihambaye cy'ubutasi. Iki gikoresho ndetse Amerika ikimara kumenya ko Uburusiya bugifite, yahise yumva itaguwe neza, yahise yumva ihinze umushyitsi, kuko yatangiye kuvumbura ko hari ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga Uburusiya busumbya Amerika ku buryo buri hejuru ya Amerika. Ni igikoresho cyo mu bwoko bwa radari gifite ubushobozi bwo kuneka mu ntera ya kure aho ariho hose. Bakaba cyitwa Russia Portable Ground Surveillance Radar Kredo-M1. Ni radari y'Uburusiya ikurikira ibibera ku butaka no mu kirere. Ikaba ariyo mu bwoko bwa Kredo-M1 cyangwa se Kredo-M1, ariyo bita Kredo-M1. Ku ya 3 Gicurasi 2019, inkuru tubacukumburiye ntabwo nibwo ubutasi bwimbitse bw'Uburusiya bwari bwinjiriye Ukrain, ndetse bubasha kwifashisha ibikoresho bimwe bikorana n'iyi radari, buragenda buyishinga ku butaka bwa Ukrain
mu mwaka wa 2019 ku tariki yaho ya 3 Gicurasi. CMCA na OCCAA, ibi ni ibigo bikaze, byavuze ko muri raporo yayo yo kuwa 2 Gicurasi 2019 indege ntoya ya UAV yitegereje radari ya Kredo-M1 PCNR-8 ku nkombe y'uburengerazuba bw'umujyi wa Pavlov-Murmansk ku birometero 58 mu burengerazuba bwa Luhansk muri Ukrain. Icyo gihe nibwo ubutasi bw'Uburusiya bukoresheje inzobere mu gutata hamwe n'iki gikoresho gikomeye Amerika yamenye gahinda umushitsi, cyateye ubwoba Amerika. Dukomeje n'inkuru yacu iragira iti inzobere za Inform na Palme Osint zabanje gutanga amakuru ku byerekeye ikoreshwa rya sitasiyo y'Uburusiya ya Kredo-M1 PCNR-8 mu turere twari twarigaruriwe na Ukrain. Bivuga ngo bwari ubutaka bwa Ukrain, niho bagiye bashinga icyo gikoresho, ariko bagishyira mu buryo Ukrain itigeze irabukwa ko ari ubutasi bwayinjiriye. Iyi sitasiyo yagaragaye mu ifasi yigaruwe na karere ka Donetsk inshuro 3 zose kuri ubwo butaka. Bakunzi ba Ministry TV, mudukundire tubane namwe ibihe byose, tubagezeho ibi kubera muri iyi si ya rurema. Ni akazi twiyemeje kandi katoroshye kugira ngo tujye tubahiza inkuru zicukumbuye, tubashe gusobanukirwa ku bijyanye n'ibihugu by'ibihangange ku isi, nimva n'imvano ibyo bari gupfa, ariko twebwe tukaba tutabasha kubimenya, buri umwe wese abashe kubimenya. Icyo tugusaba ni iki: kora subscribe ubashe kubonera igihe ikiganiro cyose tubashe gushyiraho, utabanje gushakisha izina rya channel. Dukomeze n'inkuru yacu ivuga ko mu mpeshyi y'umwaka wa 2015 twabonye haruguru ko ubu butasi bwa Amerika na ubu butasi bw'Uburusiya bwagaragaye muri Ukrain inshuro zirenze imwe. None bongeye kwerekana ko muri 2015 iyi sitasiyo yagaragaye ikoreshwa n'agatsiko kitwaje intwaro kahani k'umutwe w'iterabwoba wa DPR. Mu Kwakira 2016 tuvuye muri 2015, ubutasi bwari bwimbitse bwarinjire Ukrain ku buryo itabashe gusobanukirwa, ndetse na Amerika ivuga ko iyifasha, ndetse na OTAN nta kintu na kimwe bigeze barabukwa kuri ubu butasi. Iyi sitasiyo muri 2016 tuvuye muri 2015 aho yakorwagaho n'uyu mutwe wa DPR witwa ko uhagaze nk'aho ari umutwe w'iterabwoba, ariko ukaba urimo ukoresha ushyigikiwe n'abantuza n'Abarusiya. Nibwo muri 2016 iyi sitasiyo yagaragaye ikorera hamwe n'agatsiko kitwaje intwaro DRG Patriot, mbere kazwi ku izina rya DRG Rusich, kakaba gakorerwamo
n'abacanshuro b'Uburusiya kuko tumaze kubivuga, n'abasirikare b'Uburusiya babigize umwuga, harimo special force y'Uburusiya. Kredo-M1 cya gikoresho cy'ubutasi yagaragaye kabiri mu ifasi cyangwa mu gace yigaruriwe n'akarere ka Luhansk ko mu Ukrain. Dushingiye ku isesengura ry'inyandiko zatanzwe, dusanga zigatangwa gusa abo bita hakizifiste ba USA. Twasanze imitwe y'imbunda z'ingabo z'Uburusiya ntabwo ari bo byari bitangiye, ahubwo byari bimaze igihe, ku buryo Ukrain itigeze iraburwa. Ngo uyu mutwe wasanzwe ufite imbunda z'ingabo z'Uburusiya zarafashe iyi sitasiyo mu ntara ya Luhansk muri 2015. Muri Werurwe 2017 dukomeje kuza dusatira ubwo intambara nyirizina yashizwe ku mugaragaro. Tugeze muri 2017, ibimenyetso byagaragaye ko Kredo-M1 cyangwa Kredo-M1 yakoreshwaga n'icyitwa Brigade ya 10, umutwe wa gisirikare w'ingabo z'Uburusiya zirimo special force. Yemejwe mu ngabo z'Uburusiya muri 2002. Yakozwe mu mwaka w'1995 kugeza muri 2001. Iki gikoresho gikorwa gisuzumwa ubuhanga bwacyo, ubushobozi bwacyo gutahura bikomeye iterambere ry'ikigo cya NII. Iki kigo ni icy'ubushakashatsi bw'Uburusiya. Stella ni ikigo cyitwa NII Stella, byakozwe gifatakanyije na OEONI nacyo cy'Uburusiya. Iyi sitasiyo itanga uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kumenya no guhagarara ku butaka bwimuka cyangwa se cyimukanwa, kikareba mu kirere n'ubuso ikintu kirimo, kikaba cyashobora kureba abasirikare mu ntera ndende cyane ya kure, kikaba cyabatandukanye n'abandi bantu, kikareba ikintu kiri hagati y'ibindi, kikerekana ngo iki kintu ni iki, kikerekana ibikoresho birimo intwaro n'ubwoko bwazo nta gushidikanya. Kajugujugu ziri hejuru mu kirere ikerekana ubwoko bwayo, cyangwa haba no ku butaka, ibigenda ku butaka ikerekana ubwoko bwabyo, niba ari imodoka, icyo ari cyo cyose, ni imodoka yo mu buhe bwoko. Ikerekana n'ikintu kiri ahantu mu buhaname ndetse no mu bwato, igaragaza ibirimo, ikerekana ubwoko bw'ubwato, ikerekana ibintu byose bitandukanye n'imbunda n'imiterere yazo n'intera zaba zirasamo. Bakunzi ba Military Story TV, iyi ntambara izakizwa n'iki? Kaba abagabo bakomeje guhigana mu bikoresho, umwe azana igikoresho kitari kizwi, undi agatungurwa akabona nibwo akibonye. Bakunzi ba Military TV, turabararikira kugira ngo mukomeze kugumana natwe isaha ku isaha, igihe cyose dushizeho ikiganiro cyacu,
kandi mubashe kukibona muduha na comments z'ibyo mushaka ko twabagezaho. Murakoze.